关心咱的友邦瓜地马拉25举办总统大选，开票结果即嘛是显示所有的候选人无人过半，所以因伫8月份的时会阁进行第2轮的投票。 台湾伫中美洲的友邦瓜地马拉25举行头一轮总统大选投票，民众拢真希望脱离国家长期以来腐败甲治安败坏问题。目前已经开票40%，初步结果显示，22个候选人得票超过一半拢离真远，必须伫8月20进行第2轮投票。根据目前开票的进度，由前第一夫人托瑞斯领导的中央偏左政党全国团结希望党得票15%，暂时领先。过来是前总统的后生阿雷瓦洛领导的中央偏左政党经济党摕到12.2%。托瑞斯甲阿雷瓦洛一定伫第2轮决选当中拼一个关键。这届选举出现各种风波，包括这届有1/4的选民投废票，抗议进程支持率第1名的候选人毕内达，互检举法庭以申报文件填写违反规定，也有提早造势等理由取消资格。尾啊，执政党定赢，高秀连续互人检举买票，包括用食物甲物资来换选票。 Yo vengo haciendo esas denuncias, lo hice anoche, anteayer, los cortes de energía eléctrica que nos tienen preocupadas. Entonces, todo eso pues es importante que las instituciones, que el presidente de la República, el Ejecutivo, el gobierno salga a dar explicaciones, sobre todo en la compra de votos a través de insumos, que es lo que estamos viendo. 也有选民指控市长甲其他地区的民众出来投票，抗议过程发生警民冲突。 Porque el señor alcalde ya estamos cansados que él trae gente de otro lado, paga 1000 por voto. No, señores, ya no queremos corrupción, ya estamos cansados, ya por favor. 瓜地马拉长久以来犯罪率真高，经济状况差，也甲政府贪腐这问题，甚至最近人权的状况阁恶化，这互选举充满变数。公视新闻张如平编译。